Allijamos pastor ñawpaqman. Allin tarde, allin ch'isi kachungari tukuy uyarikunapa, mañana disculpasta pues tumpata casilla que para el camushascane, pero chayvamos que hay piña cane, chayargamon creo, tatarios piana painión, y mañana ya kakushan kitches, are tukuy, may picha, taricon kitches, monasca, hermanos ni hermanas, ustawan pisare, uskusi, no capas, y creo que si manachos cangas tapas ese programa llega kepa manga y ya ne extraña ita así que suma hasta poni ya che kushani nya pisuela niña y maña pisari nya pisiciña canga nya en España pisuela niña no cagas tapas hermano Frey. Bueno, pastor, ajena casi seguramente, pero y matatas roazón ya está o hace pega radio neta yoxiana tian Dios payactan man animas pa palabrawan palabrata y acherichispa chay misiones kashan pastor en acá tenga pastor siempre soy agasaigo zapachisin kan villarinagi pa Dios pasiminis kantapsari porque soy aricos comunicación con angawasilla pikashan gupis en acá pagari soy aricos palabrata Argentina soy manta wajlatos manta napayiguna to yeri serrangicha che napayiguna penerimongo palabra ka kalpachawa y con es pastor ñawpaq marinach pastor y maraykuchus palabrata qosunki qaman chay achaita tata Dios wajasorqa chay palabrata rakinaykipaq willanaykipaq hinakaqtanga kay micrófonos pis kay radio manta disponible karishan tukuy pikunachamunanko pastores también chorakamuchunku manakaqtinkuqa siempre pastor ñawpaq marinach palabrawan compartis pa kay chisipi hinata sapachisimpisari. Gloria cacho tata Dios imagina que tenga por ahí manda disunch manda sai kunanjespa y creo que aska pone bendición gasha en manata shuyarinch pastores nits kaishwa montañata castellano montañata estudios tañata hay varishawanji sari ajina que tenga no kanjesqa suyane sumasta kalpachakuchastanjesta ajina que tenga monasqa uyariku una mana estaban tiempo ta kachunaipa monasaja tata Dios man comunicoricunanjesta mañacus papay hasta van yana paigunawanchejpa maita chari wakenqa seguramente hermanos ninches wasipi tata Dios tamascaspa ayunosta sacrificios ta ruarispi makashanku y wakinta tal vez wasipi siempre kashanchi mapis zoana chaigunawan pero hasta vanqa Dios para cosas limpias ocupacuna y maraykuchus kayguna kango estaban eternas, ¿no? Kay pachapi cosas ninjas temporales kango tukukapohla, pero kay Señor para cosas ninga eternas kango estaban uñaipa uñainintimpa muchos monasca hermanos ni hermanas. Conmigo kusun tata Dios man hinamanta tata Dios palabra man tinanchispa. Anak pachapi tiako diusatay gracias ta haywakamuiki anchata pachikuyki diusatay kay punchaytawan wasqaygumanta y maraykuchus munakuniki rayku tata Diosni kay diatapi Señor bendeciwayku y sanos y salvos kashayku kaykama hinataq tukuy piskunachus uyarimushanku kay wayra simita diusatay kanlla bendici ari tukuy tatasta mamasta y tanta tata Diosni tukuy matrimoniosta jovenesta wawastapis diusatay bendici tukuy familia enterota. Ahinamanta diusatay sigue diusatay kuyarikuy pone vecinos nikumantapis y sapa suyuykumanta llaqtaykumanta diusatay kuyarikuy amaña kachunguchu astaban kay onqoywan onqospa nitaq kachunguchu wañupuqkuna sinoqa más bien antes tata Diosni recibichunku tata Diosni sonqonku ukhupi Salvador ninkupaq tata Diosni chayta mañakuyku chayta rogakuyku tata Diosni ahinamanta kunan saqiyku kay tiemporta makiykiman qanlla tata Dios parlapaykuayku kay santa palabraykinejta gracias qaman kachun atiniyoq munakuyniyoq Dios comunicakamuyku mañarikuspa gracias qospa agradecespa may munasqa Jesucristo katawawayka sutimpi amén. Gracias kachun tata Dios man maitachu sari tarikunchis kunan qadiyku sunchaq tata Dios paq palabraman y ahinataq tal vez tumpitata munani mencionayta maitachu hay veces hermanos ninches o familia ta hasta carnal no ñaqa tía maichus wayharimsharqa hasta Montero llaqtita mampacha Dios tata bendecichon suyarimishanchayqa ñuqapis ancha kusikuni kay tiyaypis tata Dios qatikusqanmanta y cuanto más mancha y bendición maypachachu familianchis karupipas qayllapipis tías ninchis o primos ninchisqa Señor pikananku chay hermanos ni noqanchispata kashan desafío o noqanchispata llamk'ananchis wasinchikpi hinamanta tukuy familia tata Dios paqa ñanninpi tarikunanchikpaq. Hina kaqtinqa kay ch'isipi Dios atanchaq wakichin palabrata qawarispa kasunchaq hari temanchis kashan kay ch'isipaqqa los pioneros de la vida. Imataq chayri na? Mana pionesion sinoqa pioneros. Astawanqa munani kay ch'isipiqa qawarikunanchikta yachaqarikunanchikta tata Diospa palabranmanta parlaspa qhishwa parlaypiqa piskunachus chiqamanta unaymanta pacha kunankama llank'akunku maypichus sufrinku y maypichus muchukunku chaykunamanta pikunataq chaykuna kankumanri
hasta wanka munashani parlaita kuraj tata mamamanta munasqa hermanos ni maytachu castellano piqa parlanchis tercera edad nisqamanta. Entonces abuelitos manta, abuelitas manta o machitos ninches, bueno, hatun tata, hatun mama ninchas paykunamanta parlaricusunchaq munasqa uyarikuqkuna. Risunchaq Salmos libroman capítulo 71 kashan Salmos qanchis chunka uqniyu hatun t'aqaynin isqunqaqchik llayninta ñawirisunchaq chanta saltarispa kasunchaq versículo 17 y 18. Leesunchaq entonces sari kay Salmos capítulo 71 versículo 9 kay hinata nintata Diospaq palabra. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acaba. Pastor, tal vez ubicar que su malienta cotorbacos bacán ari internet. A ver. Gloria a Dios. Aleluya. Tata Dios yupaychas takachon y tata Dios takachon yanapaj. Chaymanta sigue continuaciones, maitachos nishan, versículo 17 y 18. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Tata Dios bendecicho en palabranta. Jesús parlaipi kaijinata nishangari. Ama saqirpawaychu nitaq qisachawaychu maypachachus machituña kaqti. Maypachachus kallpasni tukukapuqtiñaqa ama wikch'urpakapuwaychu. Versículo 17 nin Tata Dios ni hasta wayna kasqaymanta pacha yachachiwarqanki. Ahinamanta kunanqa munani riqsichiyta chay tukuy maravillas yachachusqaykimanta. Kunanta ari machituña kani ñapis yurashuqllaña kani. Tata Dios ni ama saqirpawaychu. Ahinamanta nuqaqa sigue sut'inchasaq atiniykimanta hasta qhipa p'unchaykama. Chay tukuy atiniykimanta chawunpis kunachus qanman hamunanku kashan chaymanta. Tata Dios bendecicho en palabranta. Rispa hermanos ni waturikuspa kay titulunman hina hermanos ni todos vamos a llegar a esta edad. Munay mana munay chayasunchis ari kay edadman, kay tercera edadman. Entonces wakinqa tal vez qayllapiña kashanchik, ¿no? Y wakinta hari como mana ni manchu pasankuña, pero sin embargo ñapis kashankuña qanchis chunka, watapi, pusaq chunka, esqun chunka. Bueno, casi ya wakinqa pachaqmanpis casi chayankuraq. Según palabra manhinaka, Matusalén su tío karqa uhtata haqay Antiguo Testamentopi. Yuyanchikchu a ver, sichus mayka tatas uyarimuashanku mayka mamas, o sea tapuyqa kaman mayqin runamin aunque sutita willamuniña. Payka atiparqa tukuy runasta ashka watasta kawsaspa. Mayka watatamin kawsarqa Matusalén, mayqallampis kutirichimuwaqchikchu. Chayqamanta hermanos ni casilla chayraqurqa waranqa watasman. Entonces kawsakurqa 969 watasta. Esqunpachaq suqtachunqa esqunniyu watatapuni kawsarikurqa. Haqay tiempopiqa recienraq kinsapachayuq kunsapachaq watayuq kasaraq kanku. Kunanri mayk'ayuq kasaranchik. Entonces yachanchik Noépis y chay tiempumpi imaqa pisqapachayaq watayuq suqtapachaq watayuq sigi wawayuq kasarqa. Pero kunanqa manaña pachaqllamanpis chay atinchaqchu. Pero Dios paqa ahina munaynin ari munasqa uyarikuqkuna. Qallarinanchispaqqa ari chaqamanta maypachachus sari wawasqa qallarinku uhmanta kasarakapuyta, viajapuyta, trabajoman o estudioman ripunku, ahinamantata qari tatasqa maypi quedakunku, nuqanchis wankusqachus ripunku estudioman. Tal vez wakintaqa pusaqapunchis sari, pero mana facilchu tatata mamata llaqtanmanta o camponmanta en especial orquyurichiyqa, mana facilchu. Sinoqa paykuna mana munankuchu saqirayta llaqtankuta, mana munankuchu saqirayta hallp'ankuta wasinkuta, allin yachasqa kanku.
Ochayga astawan rajllaki ari, piskunachus no canchas tatas o sea, wawasninqa lluqsiranpunchik llaqtanchikmanta wasinchikmanta. Y chaymantaqa por lo menos iskaynitunku kawsakunku. Hinamanta ch'ullayanku como ninchina qosan wañupun, hatuntata wañupun, uchayri warmi wañupun, imaynata qhipakunku. Sapita, sapita quedakun, viudo sapita quedakun, mamapis kikillanta, o tatapis kikillanta saqipuktinqa. Chayqa yuyani kasqanta astawan llaki. Maypichus aska waqaspa pune mayor tata mamaqa parlarikun ari. Mayllapipis, mana solamente wasillapichus, sino callepipis, mercadopis kuraq tata, kuraq mamaqa waqarishan porque nin kunanqa sapitay kani. Kunanqa hasta qusaypis saqipuwan, warmipis saqipuwan kunan sapitaypuni kani. Alqatuslawan, uyutaslawan kakuni, chakrata qhawakuni, ahinata yuyarikunku. Pues risunchis uchiquitanta astawan waturikuspa, manara astawan yaykushaspa, chayñawpaq puntuta qhawarisunchis. La situación general de los ancianos a nivel nacional o a nivel mundial qhawarisunchis kay hinata nishan. En todos los países se elevan cada año el promedio. Los promedios más elevados están en Europa. En Bolivia se calcula aproximadamente, se calcula cerca casi a 1 millón de habitantes que tienen más de 60 años. Y matatas kayqa riqsichiwanchaq. Chayqamanta tatakunamanta no sé si yuakunchaq o les pone kama yuakunanchis tomananchis en cuenta y importanciapi y son conchaqpi puni kanan hay veces tal vez Mike atatachos wish urbasqa qonqarpasqa kanku noqa televisión pi noticias ta uyarini nishanku kay tata chinkarpakun kay tata kay mayor tata desorienta kuma wasinman chaypi uyatinchu manachu pitaq wawan manachu kan wawan imataq mana pi watukunchu kashan defensoriapi ahinata uyarin noticiasta. Entonces kaypi nin ari chayqamanta sapawata suqtachunka watataqa pasayushanchis wakin qayllayushanchaqña. Y chanta nin astawanqa nin haqay Europa ladupi maypichus qankuna mashka hermanos ni rinkichis karu llaqtasan por ejemplo Españaman maypichus paykuna nirinku aqaypiqa nuqaykuqa llank'ayku solamente kuraq tatasta cuidaspa nada más y creo que ashka kanku kuraq tatas. Entonces astawan ashka kanku nin chanta kay bolivianchikpi calculakuman casi tal vez casi millonman chayashankuman casi qayllashankuman nin suqtachunka watayaq runas. Entonces, ashka kanku kuraq tatas ari kay llaqtanchikpipis kay Bolivia suyupi, por ejemplo. Munani uchikitanta refierikuyta maypichus ari qhawarisunchis sutichaspa kashani kay segundo puntota nisqa kashan nido vacío etapa de desafío. Chayqa imanitataq munashanri. Astawanqari compararisunchis qankuna riqsinkichis wallpata maypichus runtitusta uqllan hinamanta ashka chilwisitus kan hinamantaqa chay chilwisqa hatunyanku y hasta thapanqa ch'usaqpa chakedakapun pero en especial astawanqa pesquetusmanta yachaqarisunman pesquetusqari también kikillantataq runtitusmanta rikurinku hinamantaqa phawayta amañanku chayqa phawapunku manaña thapapi kankuchu mientras mana phawayatispaqa paykunaqa sigue thapapi kanku chanta chay mamataqa nisunchaq mamankutaqa alimentota apamun hinamanta paykuna simi kichisqata suyakunku pero chaymantaqa ch'usaqta chay thapitata saqipunku kikillan ari rikuripun wasinchis maypichus nuqanchis wawa kashaqtinchis nacerqanchis wiñakurqanchis jovenyarqanchis y chaymantataq ari atinchis napuyta hinamanta atinanchikpaq hermanos ni hermanas lluqsipuyta tal vez wasimanta ahina kaqtinqa munasqa hermanos ni hermanas tata Diospa sutinpi yanapawsunchik tata Dioslla ahinamanta atinanchikpaq tata Diosta yupaychayta alabayta siempre tukuy tiempo. Ancha llaki kay yuyari maypachachus ari tata o mama hermanos ni hermanas sapanku qhipakunku en especial campupi maypachachus campuman rispaqa waturikunku ninku pikunata haqaypi tiyakunku kuraq tata tiyakun chaypi qhari warmillan tiyakunku manaña wawasninku karupi Argentinapi kashanku Santa Cruzpi kashanku ahinata chay noticiaqa
Entonces paigunapi sari tal vez uyuitas ninku kanras, chahritanku kanras, aten mana aten chaypi paigunaka purigu kushanku. Entonces sari wales kaman kayta tapurikunanchis chayqa alillanchu kama peskunachos no kanch todavía wawasninchis kashanku adolescentes o huch'istusllaras kashanku o chay recién kasarakurishanku todavía no kanchiswan kashanku. Paykuna lluqsipuqtinkuri imaynatataq noqanchisqa iskayninchischari chukuyguspa parlapanakusun chayri takisunchu waqasunchu iskayninchichu waqapayanakusun imatataq ruwasunchari yuyani chay etapaqa kasqanta chayrayku nishan desafío o sea kashan valientespaq chayqa kashan chaqamanta. Paykuna ari enfrentanku, ellos enfrentan a la soledad, ellos enfrentan a las enfermedades, ellos enfrentan a las necesidades económicas. Maypichu sari tiempope maypachachu sari wawas lluqsipuqtinku kasarapuqtinku imaqa wawasqa tal vez bueno wakinqa kanchis k'achasonqo llakikuyniyuq entonces siempre waturqakamunchik visitarqamunchik piskunachus qayllapi kaqkunaqa pero karupi gaspari tal vez por lo menos wayharinchis parlaparinchis teléfono nesta pero mana atinchaqchu sapa semana sapa killa waturqukuyta imaynataq kashanku waleqllachu mana chuchayta. Entonces paykunaqa sapanku sientekunku porque ninku puni ari unayqa tropalla kaypi karejkayku, tropalla cosechaman rirejkayku, bueno kusikaq, ¿no es cierto? Puqllarispa ch'aqwarispa imana necesitaschu tata mamaqa peonesta sinoqa wawasnin ashka kaqtinqa wawasnillanku sumaqta yanaparejkanku junta chaqrapi traballankarejkanku. Pero kunantaqri ch'impacha wasi mana ni puqllaq ni asiq ni takiq kanchu solo iskayninku waqanakuspa tarikunku. Chanta paykunaman hamun unquy pitaq chay rato pacha hospitalman apan pitaq chay rato pacha auxilian tatata mamata. Paykunaqa tal vez hermanos hay veces wakin kasun sinceros wakin pata llaqtasninchikqa karitu mana kashanchaqchu kay asfalto yan pataspi tukuy pata wasninchik sinoqa wakin pataqa yaykuna tiyan quizá horas taraq hasta wakin lugaresmanqa chakiwanraq munasqa hermanos ni así que wales puni kashan tukurinanchik entonces no kanchik chayta tomananchik tiyan en cuenta piskunaqtachus tatanchis mamanchis kawsakunkuraq ama wisch'urpakunachu ama qonqarpanachu. Chanta tal vez mi aypachachus kallpanku pisiyanña ñapis mayorña kaqtinkuqa manaña unay hinachu llank'aspa atinku paykunaqa sumaqta qullqitapis ganayta sinoqa paykunaqtaqa pisiyanña qullqi aún gracias Diosman maytachus parte gobiernomanta uyanapay tiyan bonos chaykuna paykunapaq tiyapun gracias tata Diosman pero chaywan pisar en estankuraqpuni también hay veces paykunaqa munankuraqpuni hay por ejemplo paykuna mana qullqi gastaqkunachu kanku sino sumaqta yachanku awrayta y chanta paykuna hasta mich'arikunku tal vez mana ancha rantinkuchu ni mikhunapaq ni p'achapas sinoqa hallch'akusaq waqaychakusaq nisu sumaqta tantarinku pero wakinkunaqa pisichikunku entonces pisichikuspataqri pitaq yanapaykurinqa pitaq haywaykurinqa pisinuchu manunqa pisinuchu haywanqa pisinuchu cuidanqa unquqtin imapis maypitaq wawasnin kashanri kay tataqta kay mamaqtari ahina kaqtinqari munasqamuni ancha sumaq kashan waturikunchik t'ukurinchik hari kay partemanta. Bueno, hinamanta, como de costumbre, hermano Efraín mañasqayki yupaychayman rinanchikpaq hinamanta sigue qawarinanchikpaq imayna kashan kuraq tataqta kuraq mamaqta abuelituqta abuelitaqta kawsaynin achaymanta parlarikuspa kashancha. Señor Jesucristo, hablama y comunica muy que Dios te da. Señor Jesucristo, hayway ki makita
Tata Dios ninchas yupaychasqa kachun wiñaypaq wiñanintinpaq ahinamanta sigi ñawpaqman rispa kay 15 caja puntuta qhawarisunchaq maypichus sari nishan kay hinata kay 15 puntupi los protagonistas del pasado han superado las épocas más duras, tienen su fe más firme que nunca, demuestran que tienen agallas. Paikuna kanko, korah tatas, korah mamas kanko, luchadoras, valientes. Maitachos muchunku, aguantanku. Sufrinku. Nin maipichos paikunaka kay ñawpaq tiempomanta pacha sufrinku maipichos carga tiempos difíciles causakunaka. Por ejemplo, mencionasunchis piskunata haber no kanchis kay edadmanta 15 chunko, tawachunko, watayo, pescachunko, watayo kunapis llank'aya charqanchaqchu haciendapi patroneswan imayna carga chay tiempo piskuna yachankichaq tal vez tatanchis mamanchis cuentabanchis chayman yachanchis pero no ganchista creo que por lo menos tuyane no kawiña imaqa niña rexinchaqchu niña rikunchaqchu imaynata llankarqanku paykuna maykata jornalninku paykunata karqa ima horasta riqkanku cosechaman ima horasta shayamuq kanku ima mayqa distanciatataq riqkanku no es cierto willawanchaqcha y tukuynespi unayqa karqa patrones maypichus llank'achishkanku ashka haciendasta hinamanta hasta wanqa qhawarispa paykunaqta creyninkuqa firme, o sea, mana kankuchu titubeaspa, o sea, iskayrayaspa, ari mana nispa. Sino paykunaqa ninku ari nispaqa kasukunku o ruwanku cumplinku, o sino ninku mana, sumaqta paykuna tantiaqkanku unaytatas. Maypichu sari paykuna experiencia paykunata amañachin. Hinamanta paykunaqa rikuchinku kasqanta sumaq nisunchis ari ñuqaniman imaynatachus garrapata hap'ikun alqituman riqsinkichaqchu munanchis o kacharichiyta urquyta antes alquta nanan alqu qaparin kacharichiy munanchis a la fuerza alqumanta yawar lluqsimun garrapatamantachu kikinta paykunaqa sumaqta hap'ikunku tanto munakunku llaqtankuta uywashninkuta chaqrankuta pero también nuqanchistapis pero nuqanchis ri garrapata hinachu hap'ikunchis tatanchimanta mamanchimanta antes ñapis sari adolescente kanchis ñapis joven yarqushanchik ñasipas yarqushanchis wayna yarqushanchis ñapis Argentina Santa Cruz yuyanchis saqirpanchis tatata mamata waqaqtaqa y chanta ninchis waway hampullayña ari iskay watallapas rishanirqanki watallapas rishanirqanki ari nispa ninchis ari watapa hampusaqku ni hayka chunka wataña iskay chunka wataña pasan ni hayka hampunchik tatanchis ladoma o por lo menos sonqochaq waturiku es verdad maykatachu dañota chaypis ruanchis risunchis Josué libroman capítulo 14 versículo 10 kay hinata ninta Dios palabra chay partemanta nisan kay hinata ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí hoy soy de edad de 85 años todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Gloria a Dios. Kay kurajtata Caleb kay hinata parlari con are. Kunanka ari tata Dios pa kausachiwan painisqanman hina. Kay tawachunga phisqay huatata. May pachachu sare kay tiempo tata Dios parla paisarqa Moisés man Israel may pachachus ch'in lugar pi puriyusharqa chay pacha kunanqa ari ñapis kuraq tataña kani kunanqa phisqachunqa phisqayuq watayuqña kani pero ñuqaqta kallpitayqa pachita llampuni kashan may pachachus tawachunqa watayuq kasharqani chay pacha kallpay karqa kunanpis kikillampuni pachitan kallpayqa entonces atini noqa maqanakuman riyta atini lluqsiyta yaykuyta nispa y ora nespeka nisaraq noqamanqa chay lomanta chay sinchi qaqasninta quwaychis ñuqa chaypi llank'asaq nispa payqa parlarikurqa paykunaqa kanku valientes creo que qhawasqaymanqa paykunaqa pisita unqunku wakinqa imaraykuchus sumaq kallpachasqa sumaq alimentasqas kanku noqanchisqa
Wawaqa kunanqa nasikun ñapis operachikushaña, wawaqa nasikun unqushaña hospitalmaña internakamushan, paykunaqa mana hinataqa karqankuchu. Entonces kaypi kay Caleb tataqa nishallantaq también ñuqaqta kallpitayqa pachitan. Y creo que payqa físicamente kallpanman refirikusharqa mana espiritualmente hecho. Tawachunka pisqay watata hermanos mantenerqa kallpanta y tata Diosta también rexikorqa sumaqta qhatikorqa, pero chayta waturikutini noqanchaqri chunka wata pasan iskay chunka watan disculpawaychaq tal vez may unaymanta tal vez rexinasta wiñamas tinkurinchaq y qhawanarikunchis chuqchanchista ñapis t'ikamushaña yuraqta. Entonces kunanqa unayqa comunidad hasta casi waranqa wataman chayajkanku, bueno kunanqa manaña 60 manpis chayta atinayashanchaqchu. Pero karqanku kay tatasqa piskunachus kawsakushankuraq kachun felicidades paykunapaq imaraykuchus paykunaqa kanku chaqamanta valientes, fuertes kanku, aguantakunku, a pesar que paykunaqa kay timpunkupiqa joven timpunkupi wawa timpunkupiqa mana tecnología karqachu, pero chaywanpis paykuna karqanku astawan sumaq umayuq nisunchari, sumaqta tantiaq. Sigisun ñawpaqman. Chay tawa kaq puntuta qhawarisunchis chaytaq kashan el factor de estabilidad actual. Son los pioneros y leales a la vida. Son los más fieles y perseverantes. Doctrinalmente son firmes a la palabra. No se rinden fácilmente. Son los que más sostienen la obra, por último. Hasta banca, kaypi nishawanchaq, tal vez falta kun tatasninch kashanku chaykuna. Maypachachus kasharqanku adultos chaypichaqa ujinataq karqa. Y kunanqa comparacionchis piskunachus ari comunishanchis hina, aunque ñapis kunanqa niraqpis 15 chunka watayuqchu kashanchis, tawa chunka watayuqchu, ñapis chuqchasninchisqa yuraqyamushanña. Ñapis kallpataqa pisyachishanchaqña, o sea, ñapis michakushanchaqña kallpamantaqa mana wasay nanawan sayk'uni nishanchaqña, pero paykunari hinatachu naqkanku, mana. Entonces qhawankichaqchu unay wasista campuspi ñuqa t'ukuni kanku chay unay hacienda wasis, a veces parece kanman karqa casi, no sé si tal vez casi un metro hina qhawaspa t'ukuni, imaynata altuman uqarikanku perqakanku hatuchas lo mismo, pero esquinatapis sumaqta ari nivelwan hina perqarikanku, ¿no es cierto? Entonces unay tatasqa mana karqankuchu, disculpaychis palabra tal vez mana yuyayniyuq, sino astawan sumaq tantiyayniyuq karqanku. Ya hinataq kaypiqa nishan kay hinatari kay maypichus kanku pioneros imarayku nishani, imaraykuchus paykuna unaymanta pacha muchukuqkuna y siempre ninku ñuqa karqani autoridadta ruway tukuchari, ñuqa escuelata ruwachini, ñuqa kay cancha ruwachini, ñuqa kay llanta ruwachini, mana karqachu yan parlarikunku, es que chayrayku ñuqa refirikuni paykuna kanku pioneros. Ñuqanchari imatatas ruwachinchis. Así que hermanos niños, cancha t'ukurina kashan y achana tiyan valorayta kay kuraq tatata kuraq mamata. Y chaymanta paykunaqa siempre sumaqta piensan, o sea, piensarqanku actualmente chanta qhipamanpis también maypitaq wawasnin kawsanqa, maypitaq ari tiyakunqanku, chay tukuyta piensaqanku. Chantapis ari kanku paykunaqa fieles y perseverantes. Imarayku fieles parlayninku paykunataqa chayqamanta en serio tomanku. Ahora piskunachus hermanos ni Dios paq wasinpi kanku kuraq tatas, paykunaqa mana ruganata suyankuchu, mana wayhanata nistankuchu wasaqnita, sino paykunaqa uyarinku pastorpaq nisqanta, kanqa oración, kanqa actividad, tal horasta qallarisunchis chaypi paykuna kashan. Ñuqa siempre atiymaniyta hermanitayku tiyan mayor, tukuyniykumanta aún chay wasi qayllallapi wakinkuna kanku, pero pay primerota chayan temploman. Pay chaypiña suyarikushan, pay chaypiña listo karishan, aunque pay aún bastoncituanña purin kuraq mama, pero sin embargo chayan. Urbay hatarita pay chayan mana ninchu, ocasión piwakushani kay hermanayku candaletata ruegusqanku alcantarilladota hinataq chayman llusq'arpasqa para tiempopi chakipis yawar puro, pero mana payqa chayman kutipusqa, sinoqa Diospa wasinman chayan. Ajina tata Diosta munakunku kuraq tata kuraq mamaqa en serio tomanku, mana puqllakunkuchu, mana ari ay mana terqanichu, mana tiempito karqachu, mana chayta parlankuchu. Paykunaqa ninku rinanchis tiyan, ruwananchis tiyan nispa paykunaqa sumaqta kallpachakunku tata Diospaq cosas nimpaqqa. Ajina kaqtinqa noqanchisqa siempre noqanchis paykunamanta ejemplonkumanta yachaqakunanchis tiyan.
Parlaspa doctrinalmente canco suma firmes palabraman, es decir, paikunaka sumasta yachakakungu casi tal vez mayoría casi campo tiaco kunaka tatas ninchista mana yacharakangucho sumasta leita nita yacharakangucho escribita, pero paikunaka uyarinku son concuman churanku y ruanku y causanku chay palabraman. Entonces paikunaka siempre imatachus yachakakunku cabalpi ruanku mana paikuna kurah tatasta uyarinkichakchu ruasqankuta debateta pastorwan o líder ninwan ninchu kayqa mana hinachukaman kaypiqa nishan nispacho sayaykunku watunakuq mana paykunaqa pastor ninchista kasunanchis tiyan líderman sujetakuna tiyan nispa paykunaqa kurajtata kuraj mamaqa parlarikunku noqanchikqa tukuy cuestionasta ruaykushanchis kayqa imayna hinakanman antes hinata ruasunman antes ahinakanman antes munashanchis ima actividadtapis ch'unayta pero kurajtata kuraj mamaqa nin churasaq kayta noqa apamusa mana paykuna suyankuchu ukunaraj churachunku jóvenes churachunku nispa paykuna primero apamunku churanku yanapakunku. Entonces hinamantata hari paykunaqa ima problemas kaqtinpis ima ch'ampas kaqtinpis paykunaqa mana hinakapuchu nispa ayqikunkuchu escapakunkuchu paykuna enfrentanku problemasta muchunku hermanos ni. Entonces kunanpis por ejemplo mayqa tatasninchis kunankama todavía campupi tiyarikushanku mana noqanchis hinachuni ay noqaqa mejor kawsayta mas k'amusa es verdad mana huchachu chay lluqsimusqanchik pero kurajtataqa chaqamanta chay llaqtanchik tiyarikushan mana munanchu uywan saqiyta mana munanchu llaqtan saqiyta mawasintas desabandonay munanchu chaypi awantakushan aún chiripi parapi rupaypi todavía kunankama. Ahina qari walej kanman noqanchis ari también como nishani hina paykunaq ejemplonkumanta hapiqakunanchis ahinamanta atinanchispaq noqanchispis allinta ejemplo kayta wawarninchispaq. Entonces yuakunchis imaynatataq disciplinawaq kanchis tatasninchis imaynatataq ovejami chichimuwaq kanchis chaqraman kachawaq kanchis aún colegiomanpis también paykunaqa kajkanku puntuales serios kajkanku mana noqanchis hina creo que ñuqa reconocer noqanchis kay tiempopi tatas mamasqa kanchis ancha suaves ancha flexibles ya waway kay qolqiqa way pukllanaypaq ya waway bueno kantumanta imatacha mañawanchis haywanchis entonces imaynatata educacionchis wawarninchista mana disciplinata qushanchis wawarninchisman tata Dios yanapawashunchis kay tukuymapi y chantapis yachaychis allinta de que paykuna sumaqta preocupakunku aunque tal vez kanku mayorcito aunque ni suma imataña paykuna ruwanqanku apenas hamushanku apenas kashanku nishanchis pero espiritualmente paykuna obrata sostenenku paykuna preocupakunku paykuna kanku fieles ofrendankuwan diezmunkuwan iglesiapiqa kay kuraq tatas kay kuraq mamas. Chaypa hawarisunchis ari kay San Lucas libropi kashan capítulo 2 versículo 36 tata Diospa palabran kay hinata niwashanchis ari munasqa hermanos ni kashan San Lucas capítulo 2 versículo 36 tata Diospa palabran. Estaba también allí Ana profetisa hija de Fanuel de la tribu de Aser de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aleluya, gloria a Dios. Kaimin tata Dios pa wawanhina kausakuyqa ninkay hinata qesho parlaypi. Chanta haqay Ana profetiza tarikurqa haqaypi pay karqa Fanuel paja warmi wawan Aser paj ayllumanta payqa mamaña kasharqa y chanta payqa solamente qosanwan tiyarikusqa qanchis watallata kasarakusqanmanta chaymantaqa payqa posachunka tawayuq watayuqña karqa ahina sapan warmi sapa y chantanin manapuni payqa templomanta kacharikuqchu payqa temploman sapadía kayqa nin sapadía tutap'unchay riq astawan mas sapadiyallachu tutap'unchay riq imata ruwaq ayunusta oracionesta qué lindo hermanos. Entonces kuraj tata kuraj mamajtaqa tiapun seriedad nin tata Dioswan mana pukllarpakullanchu mana kuraj tata kuraj mamaqa urmarpan hatarinman hinachu kashan mana kuraj tataqa ugninchakin mundupi ugninchakin iglesiapi ahinachu sinoqa payqa toman en serio chayrayku hapiqana tiyan paykunamanta
Chayrayku kaypiqa hawanchasina paykuna kanku sumaqta yanaparikuq iglesiapipis fieles, kachun culto de oración, kachun paykuna a veces ñoqa kay hina tumpata puriyachakusqaypiqa hawani kuraqtata kuraq mamaqa ashka kashanku. Mana kanchu jóvenes, mana kanchu matrimonios, mana kanchu tokaqkuna takiqkunapis, pero chaypi mayorcitos y kankunapis hinata charrikunkichus. Rirqayku visitas chay, pero mayores karisasqanku ninchasari. Ajinata hermanosni kuraqtata kuraq mamaqa mana faltakunchu. Mana munanchu fallayta porque manchachikun tata Diosta. Gloria kachun tata Dios man munasqa hermanos ni hermanas. Hina kaqtinqa are kunanqa tukuchaykusunchas versículo tawan ñawirispa y hinamanta chaywan tukuchaykapushanchas are kay parte manta parlarikuspa. Kashantaq primera Timoteo capítulo 5 versículo 1 y versículo 2 tawan ñawirisuncha. Ñawpaq kaq carta Timoteo man pisqa kaq hatun t'aqaynin kaq chihlayninta iskay kaq chihlaytawan ñawirisunchaq nin kay hinata castellano pira. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Amak amichu kurahtatata, antes yuyaychay yanapari tataykita hina. Chay waynuchustata hari hermanoykita hina. Chanta chay kurah mamastapis hari mamaykita hina qawarikuy. Chanta sipas kunatapis hari como si fuera ñañasniki kama, hermantasniki kama, ajinata, pero jimpu son joan. Qué lindo palabra. Entonces, kunanka, como no canchis todavía edad adultapi o jóvenes, alchis kakuna, imainatata jawakunan stian korahtatata korahmamata. Nesuncho hakay viejo, hakay viejita, ¿nespa? Mana, no ka reparas kaymanka, hermanos, ne, alchisitos, abuelitos taga manakonko. Siempre, hermanos, ni al chestuga, mi abuelita, la mamanchis, bueno, para lugar man para la cuininchis. A un lugar tal vez abuela nega o chican insulto hina, pero sin embargo, al chestuga atikungo o su preocupa kungo, quiero ir ande mi abuelita nispa. Paikunaka piensan kupuni ariwawas ninkupi, al chistun kupi. Como ningún hina hermano ni no kadikune abuelitasta ningún rantishani apashani mapa pero sapay kangange man al chistos ni apashani suya kongo paiguna ahinata acostumbra kongo. Así que kaychisipi Dios man conmigo kusunch maña kusunches kurah tata kurah mamapa tata Dios yanapachun bendecichun amaña kajachun gucho ari como ñoka uyarisergane kurah mamaka sichu sapan chay peor todavía sufren. Ni piwan atunichu parlaita, ni piwan atunichu mikhuykuita, ni waykurikusung, ni ruwaykusunsinita, yuarikuni wawasneymanta, hinamantataq qallarini waqayta saqsaykukuspataq, ni siquiera senaynita mikhunichu ni waqay saqsaykukuyutawantaq puñurikuni, sapay nispa, cuenta kunku kuraq mamasqa. Tata Dios yanapachu, conmigo kusun oración. Tatayku Dios niku, gracias ta qoyku kay palabra manta. Sichus maika tatas mamas uyarimshanku Dios atay kuyariku yanapay. Maika tatas mamas Señor campupi, llaqtankupi maypichus nasekurqanku, maypichus rikurqanku. Chay pachampi tiyakushanku. Mana munankuchu, mana atinkuchu costumbrayta, mana caprichosos mantachu, sino mana munankuchu saqayta llaqtankuta. Iñuqaykutaq kay wawasninku Señor tarikuyku diferentes lugarespi. Tata Dios ni perdonawayku, mayk anukayku, llakichisayku, mayk anukayku, mana wayhasqayku rayku, mana parlaparisqayku rayku, mana qolqsituta aparichisqayku rayku, waqayninkuwan pagachikunku. Imapaqchus wawastaq uywarqani, kay hinata wisch'urpanawankupaq nispa. Tata Dios ni perdonawayku, Señor. Mana munaykumanchu hatun tatata, hatun mamata waqachiyta, Señor. Si paykuna sacrifica kurqanku imaynatapis tata Dios ni sufrispa uywawarqayku, wiñachiwarqayku, q'ipigachawrqayku, chay mamayku, chay tatayku, Señor. Kunantaqri, Señor, tarikuyku karupi tatamanta, mamamanta, perdonta mañakuyku, Dios atay. Maypicha tarikunku tata Dios ni tatayku, mamayku, kay abuelituyku, abuelitayku, Dios atay, hatun tata, hatun mama, sonko chari, Dios atay. Acompaña, Señor.
Paikuna todavía kay edad pega señor mana kashanguchu o año pullasaño antes munankura ruaita munankura seachita matapis tata Dios ni pero también hasta wanga kusikuni maipichus iglesia pe paikuna kanko los más fieles paikuna kanko tata Dios ni imainatach palabra equipe kañawirico tata Dios ni ama sacar pawaichu achay oración kasharga David salmistahta tukuy kuraj tataspa y ajinata kanka siempre yakikunki songoyita nanachikunki kay kuraj tatasmanta kuraj mamasmanta makikiman churayku salud ninta sichus kolqasito faltan sichus yaki pitari kunchayqa kan sonqoche haqay kuraj tatata kay kuraj mamata munayniki ruwasqakachu noqaykutas tata Diosni kay tukuy alchisnin wawasninqa ama pune qonqakusaqkuchu kay kuraj tatamanta kuraj mamamanta gloria honra qamankachu mañarikuyku gracias taqospa agradecespa Dios tata Dios churij Espíritu Santo sutimpi amén. Amén, gloria a Dios mancachon, pastor. Hinapis pastor Pachinik, chay suma palabrata paremos manta. Bueno, parece negrimanta, aisai cuaico. Tokuy radio eres con acreen también, reflexionan segundo pastor. Sinchimanta pone Pachinik, grata Dios man, que guillanta jamamos pastor. Nera caron chargasos, pastor, tal vez imitataon eres un man, yapaman pastor. Gloria cacho Dios man, anjata kusikuni, bueno, es que tal vez más necesario ñoqa qachaita sumaqta práctica machurani, pero lamentablemente ñoqasta tataita mamaita señor ñawpa chikapuña. Bueno, kunankama imaynatach qhawakushayman karqa, pero procurarqani mientras kawsakushaspa iwarikuyta, waturikuyta, aunque tal vez hay veces distancia, hay veces dificultawanchas, pero ni chaywanpis creo qonqakunachu tiyan. Creo que hermano Efraín, disculpa, vaya campata taiki mamitaiki causacon, hasta causacunan urascama, hermano y sumasta o atucamo y anapaigamo y no cae chiscaimanca, rinki, cosechamampis, tal vez tiendata sacar paspapes o les pone chay de berninches, ¿no? Hasta causacunan gucama. Chayvanca son conjunta, paigunaga, causaricunco y hay veces creo jutillaban, estrés ninches, chayaban, curastata, curas mamaca, callari on coitapis. May pachachu awarnin sumasta, curastata, curas mamatu atucustingo, yanapastingo, chaypachaca, sanito, cusisca causacunco. Tata Dios bendecicho un ascata tuco y curastata, curas mamata, paigunaraigo, orana, ayunana, ama con racunacho. Tata Dios llavan, hermano Efraín, Dios tatancha bendecicho en tuco y arejunatapis. Muchas gracias, pastor. Gracias, cacho. Agama, pastor. Dios bendición, cantapes. Awatiman de kutirmijel sontag. Somos mensajeta paremos para siempre. Dios para taman. Ascamaya, cacho, pastor. Bendiciones. Manta para el pastor Cericio Patiño, megenchos. Compartirse órganos palabra tamani. Que guaguas y menata no anche. Tata mamata. Cuidanamanta y natare abuelitos manta y somos pone que sharga Dios pase menescan. Creen en una más hermano Ham Pesari chay mensajito y arikusayita.